Bakti. Pasti sebenarnya dia batu ayam. Duhun. Duhun. Oh, ayam dia. Kubrek. Iya, subreknya sakit. Sangka. Tenang ya. Pak RT sekarang buka kaos, tenang ya. Kalau masih kuat dana mas. Balik lagi videonya tuh. Masyarakat. Halo. Jangan naon yuk. Sampai di channel lagi party dulu untuk susukan mangpat wae. Oke. Subrek. Apakah apa? Semangat. Kakak apa kakak? Be. Woi, semangat. Lagi bakti. Halo. Mohon maaf keluarga Beri Channel keur bakti heula ngawak Kang Adamal. Pil lam. Nah, iya Pak RT teh, RT. Iya teh RT Tero hiji, Nah, ya. Pasarung. Heeh. Lu tadi nagihan teh. Lu tadi. Wih, deh. Kurang, kita kurang. That's the answer we chase forever. Guess this is all we know. Aris. Mundur. Aris ya. Kita iya mundur bisa teh. Biasa ini boga YouTube Muka di Muka di mana we? Mudah-mudahan di pembangunan di RT hiji nu caket orang majin di lantai Ibrahim di lantar. Amin. Nah, Nah, kita muka di baheula geura. Nah eta calon parurah teh. Eta Mantap. mantap. Ini keur bakti heula ya nya. Ayo kita lihatkeun, jangan ada tahu. Jahit. Guess this is all we know. Wah, udah tetap tahu. Oh, istirahat heula. Perbararangti caritana. Wih, yuk keruna, keruna. Watching your back.